Da li možda imate film ili seriju za preporučiti? True Detective serija. Ćao, da li imaš film ili seriju za preporučiti? Maybe Hot Summer Nights, to je film. Zanimljiv je, onako tinejdžerski i tako. A seriju neku? Stranger Things. 1000 filmova i serije, na primjer The Boys, super, o tom smo sad razgovarali, koliko? Koliko god bilo? Šta vam pada na pamet? Sve Halloween do kraja novembra. Dobar dan. Da li imate film ili seriju za preporučiti? Film ili seriju? 2,5 muškarca. Serija, može Sharp Objects. Dobro, još? Serija, ali nešto ih toliko i ne gleda. Može film, može Mother. Dobro. Još filmova, jel? Koliko imaš? Znaš kad ne pada na pamet, ali ono gledam dosta. Dobro, hvala ti. Ništa, I ovo je čao. dovoljno. Ćao. Da, strane u domaćem. Sve jedno. Black Mirror. Dobro. Pored toga, ne znam Evo, više. ja preporučujem prvu sezonu True Detective. Dobro večer. Da li imate film ili seriju za preporučiti? Film ili seriju? Da. Pa imaju ove serije, Igra sudbine i istine i laž. Jedino to gledam, turske više nešto gledam. Hvala vam. Prijatno. Dobar dan. Da li imate film ili seriju za preporučiti? Ne gledam ni jedno ni drugo. Ja imam Friends. Joj, izvini, nisam čula. Friends. Imate li film ili seriju za preporučiti? Kome? Meni. Film. Nešto novije, starije. Bilo šta, po vašem izboru. Ajoj, ništa mi pada na pamet. Što sam skoro gledao? Možda Antebellum, novijeg datuma. A serija? A serija, nešto starije, možda Dosije X. Može. Hvala ti. Ćao, prijatno. Franšizu filmova Jurassic Park i Jurassic World. To je Hvala. najbolje onako. Dobar dan. Da li vi imate film ili seriju za preporučiti? Film ili seriju? Da. Igra sudbine. Hvala. The Man in the High Castle. Dobro. Ste gledali? Nisam. Još nešto. Aha, pa... Slobodno nabrajaj. Aha, The Witcher sigurno. Game of Thrones on je već malo ostariju, ali može i to proći. Onda... Mad Men, malo već sada starija serija, ali preporučujem ta. Breaking Bad, to je to. Može, hvala ti. I šta? Da, evo, pa ovo je serija Južni vjetar, a film Kad porastem biću kengur. Film Kapernaum i serija La Casa de Papel. Novije ili starije? Sve jedno. Bolje od Bekstva. Žarko Laušević. Pa državni službenik serija može. Seriju, da sam gledao Ratched. Dobro. Južni vjetar. Pa imamo neku seriju što sad gledamo, je da je malo starija. Recite. Zakon vraći. Samo dječje neke zabavne i to je to. Ne pamtim kad sam pogledala ni film ni seriju, najiskrenije. Dobro. Ja preporučujem serijal filmova John Wick, pošto sam gledao prošle sedmice i apsolutno sam očaran. Peaky Blinders serija. Lajanje na zvijezdi. Jutro će promijeniti sve. Preživjeti Beograd. Serija može La Casa de Papel. Može isto, na primjer, isto jedna španska. Zove se Vis a Vis. U prevodu Locked Up. Jel se sjećaš ti neke serije? Ja sam fan Grey's Anatomy. Film ili seriju? Koji žanr? Sve jedno. Dobra, recimo serija True Detective. Witcher. Serija. Riverdale. Skoro sam gledala. Baba, skoncentriš se. To je film za 10. Hvala.